Reka nongere mbasuhuze mbifurize kugira igitondo cyiza cya tariki ya 16 ukwezi kwa 12 2025. Uyu munsi rero ndizera neza ko mumeze neza muri mu bice bitandukanye, bari imbere mu gihugu cy'u Rwanda, bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ariko by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari, Uganda, Repubulika Demokarasi ya Congo, Tanzania ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Babwire ko amakuru azindutse avugwa ari menshi cyane, ariko reka nsuhuza abantu muri Belgique, mu Faransa, Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mukunze kutwereka 5 kuri 5 ko tuba turi kumwe mu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Babwire ko umubano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi ukomeje kuzamo agatotsi mu buryo bukomeye cyane, ndetse haratutumba umwuka ushobora kuvamo intambara y'amasasu. Bitangira ari intambara y'amagambo, ariko ashobora gutangira intambara y'amasasu isaha n'isaha. Leta y'u Burundi yamaze kumanura abasirikare benshi cyane ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda n'ibikoresho n'imbunda ziremereye zishobora kuba zakwifashishwa isaha n'isaha mu gihe hava ibitero bya hato na hato, ndetse bivuga ko yamaze no kugenda ishyira ahagaragara amatangazo ku baturage ibaburira ko bakwiye kujya baryama kare, bagakora ibikorwa byabo hanyuma bakaryama kare. Ati hari ikibazo kitameze neza ku bijyanye n'umutekano w'imbere mu gihugu cy'u Burundi, ndetse batekereza ko ushobora kuba wahungabanywa. Bivuga ko mu minsi mike ishize igihugu cy'u Burundi cyashinje u Rwanda ko rwarashe ibisasu ku butaka bw'u Burundi, ariko u Rwanda nabwo rwagaragaje ko atari u Rwanda rwigeze rurasa ku butaka bw'u Burundi, ahubwo ari u Burundi bwifashishije imbunda zirasa kure, zirasa mu Rwanda ndetse muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ari za Kamanyora no muri Bugarama, biza gutuma impunzi nyinshi cyane z'abanyekongo bahungira mu Rwanda, bacumbikirwa mu karere ka Rusizi mu nkambi ya Nyarushishi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Mu minsi nk'ibiri cyangwa se 3 ishize, hari ambasaderi w'igihugu cy'u Burundi mu muryango w'abibumbye yari yagarutse ku magambo akomeye cyane, ameze nk'aho ateguza intambara igihugu cy'u Rwanda. Mbere gato yuko tuza kwinjira ku itangazo rimaze gushyirwa ahagaragara n'igisirikare cy'u Burundi, noneho riteguza akaga igihugu cy'u Rwanda cyangwa se riteguza intambara mu buryo bwa nyarwo igihugu cy'u Rwanda, reka mbanze mere kuri ambasaderi w'igihugu cy'u Burundi mu muryango w'abibumbye muri Loni, amagambo ye ndetse tuze kuyasanisha n'amagambo ya Gaspard Baratuza, ni umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika y'u Burundi. Tuze kureba aya magambo ntabwo ari ubushotoranyi ku gihugu cy'u Rwanda, ntabwo ari amagambo ashaka kugaragaza ko bifuza kujya mu ntambara yeruye n'igihugu cy'u Rwanda. Reka duhere kuri Zephyrin Maniratanga, uyu ni ambasaderi w'igihugu cy'u Burundi mu muryango w'abibumbye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo yabwiye Loni ko ati Burundi bwabwiye Loni ko bushobora kwinjira mu ntambara yeruye n'igihugu cy'u Rwanda. Iki gihugu cy'u Burundi biciye mu ntumwa yacyo i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye, cyateguje ko gishobora kwinjira mu ntambara n'igihugu cy'u Rwanda mu gihe rwaba rukomeje ibitero, kivuga ko kigabwaho narwo, no kuvuga n'igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma namwe mwese mudukurikiye muze kutubwira, ese koko iyi ntambara hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi irashoboka? Ese iramutse ibayeho ni ikihe gihugu cyaba cyashotoye ikindi? Ese koko u Rwanda rwigeze rurasa ku butaka bw'u Burundi cyangwa n'u Burundi bwarashe ku butaka bw'u Rwanda? Byose muraza kutubwira. Nabibutsa ko igihugu cy'u Burundi kimaze igihe gifite ingabo mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko ari mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, ndetse mu minsi mike ishize baherutse gutsindirwa ku rugamba ubwo M23 yafataga umujyi wa Uvira. Nawo nabonye ko hari amakuru meza yasohotse yuko M23 yemera kuba yava muri uyu mujyi kugira ngo ikurikize inzira z'ibiganiro bikomeje kubera Doha mu gihugu cya Qatar, kuko leta ya Kongo irasaba ko bava muri uyu mujyi kugira ngo bakomeze ibiganiro, kandi ibyo basaba bibashe kuba byakora iki, kuba byashyirwa mu ngiro. Hanyuma imbere y'akanama Karoni gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi, UN Security Council, ambasaderi Zephyrin Maniratanga yashinje u Rwanda kutubahiriza umwanzuro w'2773 wa kariya kanama usaba u Rwanda kuvana muri RDC ingabo rushinjwa kuhagira. Uwo mwanzuro kandi usaba RDC gusenya imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwayo, irimo n'uwa FDLR. Uyu ni umutwe w'iterabwoba urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, imaze igifatanya no mu rugamba ingabo zawo zirwanamo n'umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23. Uyu mutwe kuva mu cyumweru gishize wigarura ibice bishya by'intara Kivu y'Amajyepfo, birimo n'umujyi wa Uvira, wa kabiri munini cyane muri iyo ntara, nyuma yo gutsinda ingabo zirimo iz'u Burundi bari bahanganye. Uyu ni umujyi ufite icyo uvuze cyane yaba ku bukungu bw'igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo, ukaba n'umujyi ufite icyo uvuze cyane ku bijyanye no gutegura urugamba, cyane cyane ku ngabo z'ihuriro ry'ingabo za leta. Kuba rero waramaze kwigarurirwa na M23 bivuze ngo bya bikorwa by'ubucuruzi byambukiranya imipaka byakorwa umunsi ku wundi, bisa nkaho byahagaze ko igihugu cy'Urundi cyahise M23 kimara gufatura mu mujyi wa Uvira, barikanze bahita bafata icyemezo ubuhubu
cyo gufunga imipaka yose ihuza igihugu cy'u Burundi hariya muri biriya bice ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uburundi nyuma yo gutakariza ingabo nyinshi cyane kandi muri mirwano bwijunditse u Rwanda ndetse burushinja kurasa ku butaka bwabwo, buvuga kandi ko kuri ubu ari rwo ruri kugenzura umujyi wa Uvira, aho kuba umutwe wa M23 birego u Rwanda rwagiye ruhakana kenshi cyane ko nta ruhare rufite mu bitero bya hato na hato biba mu burasirazuba bwa Kongo, ko u Rwanda rudafasha M23, ko M23 ari abanyekongo bafite icyo barwanira ku ruhande rwabo. Ambasaderi Maniratunga Zephyrin yavuze ko kuri ubu igihugu cye giteye impungenge n'ibitero byambukiranyamipaka bikorwa hakoreshejwe imbunda ziremereye za drone n'izindi ntwaro zica, birimo n'ibyageze ku butaka bw'igihugu cye cy'u Burundi. Izi mbunda ziremereye n'u Rwanda rwagaragaje ko u Burundi bwarashe ku butaka bw'u Rwanda bifashishije imbunda ziremereye. Yavuze ko ibyo bikorwa rero bivogera ubusugire bw'u Burundi, bishyira mu kaga abaturage b'abasivili kandi bigaca intege inzira zigamije kugera ku mahoro rusange. Umudiplomate wasabye akanama k'umutekano guhamagaza igitaraganya cyangwa se inama y'igitaraganya ikwiye gufatirwamo ingamba zirimo ibihano by'intwaro ndetse n'iby'ubukungu ku Rwanda. Yavuze ko mu gihe u Rwanda rwakwemeza cyangwa se rwakomeza kugaba ibitero ku gihugu cye, cyiteguye kujya mu ntambara narwo, mu ntambara mu buryo bweruye. Ati twebwe u Burundi mu gihe u Rwanda rwakomeza kutugabaho ibyo bitero bya hato na hato, ndetse yewe nta nubwo batinya kuvuga yuko u Rwanda rufashe umutwe wa Red Tabara mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu mutwe wa Red Tabara kenshi wiganjemo abagerageje gukora kudeta ikaza gupfa muri 2015 ku butegetsi bwa Petero Nkurunziza nyakwigendera, tunamwifuriza iruhuko ridashira muri 2015. Hanyuma rero benshi bagiye bahunga, harimo bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bajya mu nkambi zitandukanye, ariko Burundi bwo ntabwo bujya buvuga yuko abo bavanwa mu nkambi ngo u Rwanda rukabaha imyitozo, rukaba ibikoresho bya gisirikare, rukabaha n'ubundi bufasha mu kwisuganya kugira ngo basubire mu gihugu cy'undi guhungabanya umutekano w'u Burundi. Ariko ibyo bintu byose u Rwanda rwarabihekanye, ruvuga ko nta mpamvu n'imwe nta n'inyungu rwaba rubifitemo yo kujya gufata impunzi ngo rugiye kubatoza ngo rubahe ibikoresho ngo bajye guhungabanya umutekano. Ese niyo nyungu u Rwanda rwaba rufite mu guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi? Nawe uraza kutubwira. Ati reka rero nsobanure ibintu neza uko bimeze. Ati agahenge kagira imbibi. Ati mu gihe ibyo bitero bya ntibindeba byaba bikomeje, ati bizagorana cyane kwirinda intambara yeruye kandi hagati y'ibihugu byacu byombi. U Burundi bukomeje kwijandika u Rwanda mu gihe mu mirwano yasize ingabo zabwo zitsindiwe mu duce turimo Kamanyola, Rubarika ndetse na Ruvungi. Ingabo zabwo zashinjwe kwica abaturage benshi cyane nyuma yo kubarasamo zikoresheje imbunda ziremereye. Izi ngabo kandi zimaze igihe zishinjwa gukora ubwicanyi abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge, by'umwihariko abatuye muri komine Minembwe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Babicisha n'inzara uko bagiye babafungira inzira zose, babuza kujya ku masoko, kujya guhaha ndetse no gukora ibikorwa byabo by'ubucuruzi bya buri munsi n'ibindi bikorwa byose bibateza imbere. Hanyuma kandi bagashinjwa ibikorwa byo kubafata ku ngufu, gufata ku ngufu abagore n'abakobwa n'ibindi byinshi cyane birimo kubahohotera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma rero mbabwira ko ibi ni byagarutsweho n'uwitwa Zephyrin Maniratunga mu kanama cyangwa se muri UN Security Council, kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano. Hanyuma igisirikare cy'undi cyo kiravuga iki kugeza amagingo angaya? Ubwire ko biciye kuwitwa Brigade General Gaspard Baratuza n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi, avuga ko igisirikare cy'u Burundi gikomeje gucungira hafi umutekano wacyo ndetse n'ubusugire bw'igihugu cy'u Burundi. Ati Burundi twashyize ingabo nyinshi cyane ku mipaka kugeza amagingo angaya, ati tugamije gukomeza gucunga neza umutekano w'abarundi bose ndetse no kureba ko mu by'ukuri umwanzi wese wagerageza gushaka guhunga umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ko w'igihugu cy'u Burundi, ku Burundi bwaba buri tayari mu kurwanya ibyo bitero bya hato na hato. Basaba abaturage gukomeza kuryamira amajanja cyangwa se gutanga amakuru aho bikenewe mu gihe umwanzi yabasha kubinjiramo. Ati mugerageze mutange amakuru aho bikenewe kandi murare amarondo. Ati n'ingabo zirahari nazo ziraza gufatanya namwe kurara amarondo kugira ngo dukomeze ducungire hafi umutekano w'abenegihugu muri iki gihugu cy'u Burundi. Ni ukuvuga ngo ukurikije uko ibintu byifashe mu gihugu cy'u Burundi ubu nako ubu bameze nk'aho deje bamaze kwinjira mu ntambara, ahubwo barindiriye akantu gato. Eske u Rwanda rurabashotora ruraseyo? Ntabwo bishoboka. U Rwanda ko rwavuze kenshi cyane ko nta mpamvu n'imwe yatuma rufata imbunda rukarasa mu gihugu cy'u Burundi, igihugu gituranye, igihugu kivandimwe. Ariko abarundi bo aho bari hose barikanga ko
bashobora kuba bagabwaho igitero, ariko byose biraturuka mu byabayeho mu burasirazuba bwa Kongo nyuma y'uko bakubiswe nabi cyane ingabo nyinshi zikahatikirira. Bivugwa ko ingabo zirenga 4,000 z'igihugu cy'u Burundi zapfiriye muri iriya mirwano, abagera kuri 800 bamaze no gufatwa bugwate na M23, ndetse nimwe mu nkuru turaza kujya tunagarukaho mu kanya gato mbabwira icyo M23 rero yavuze kuri aba basirikare b'igihugu cy'u Burundi bafatiwe ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka ari nayo mitanijiraho nyibabwire mbahumurize mbabwire ko AFC M23 yagaragaje ikizatuma irekura abasirikare b'u Burundi yafatiye ku rugamba. Iri huriro rirwanya umutegetsi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko ryiteguye kurekura abasirikare b'u Burundi ryafatiye ku rugamba mu gihe leta y'u Burundi yaha inzira abanyekongo bahunze kugira ngo batahe mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yemeje ko iri huriro ryahaye inzira abarundi barenga 500 bari barabuze uko bava mu mujyi wa Uvira kubera ifungwa ry'umupaka, bityo ko na leta y'u Burundi ikwiye gufungurira umupaka abanyekongo bahunze bagataha. Ati umuryango wacu urasaba leta y'u Burundi gufasha no guhinzira impunzi abanyekongo bahatiwe kuva mu bice bari batuyemo bitewe n'ibisasu byarashwe buhumyi n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa by'umwihariko muri Sange, Ruvungi na Gatogota. AFC M23 kandi yatangaje ko yiteguye kurekura imbohe z'abasirikare b'Abarundi no gutangaza agahenge ku ruhande rwayo kugira ngo abanyekongo bahunze batahe mu buryo butekanye kandi bahesha agaciro. Iriti AFC M23 itangaje ko yiteguye guha leta y'u Burundi abasirikare bafatiwe ku rugamba ndetse no gutangaza agahenge ku ruhande rwayo kugira ngo bagenzi bacu bahunze batahe mu buryo butekanye no mu buryo bahesha agaciro. Bivugwa ko mu rugamba rwabereye mu bice byo mu kibaya cya Rusizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu byumweru 2 bishize, Alliance Fleuve Congo M23 yahafatiye abasirikare b'u Burundi babarirwa mu magana. Amakuru je nabonye ku giti cyanjye ambwira ko abasirikare bagera kuri 800 bafashwe n'uyu mutwe. Guverineri wa Kivu y'Amajyepfo washyizwe na AFC M23 Patrick Busu Bangui yabwiye abanyamakuru ati dufite abasirikare b'u Burundi amagana twafatiye ku rugamba kandi duteganya kubacyura. Busu yasobanuye ko AFC M23 izohereza aba basirikare mu gihe yabisabwa na leta y'u Burundi kandi ko icyo bifuza ari uko abasirikare b'u Burundi bose bava mu burasirazuba bwa RDC. Mu Kivu y'Amajyepfo hari umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara na FNL Nzabamema irwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Nyuma yaho AFC M23 ifashe ibice birimo umujyi wa Uvira, Ruvungi na Sange, arabatekerezaga ko ishobora kwishyigikira kugira ngo rero itere ibujumbura. AFC M23 yamaze leta y'u Burundi izi mpungenge imenyesha ko itazemerera imitwe kwifashisha ibice igenzura mu gunganya umutekano wa Bujumbura no kuvuga igihugu cy'u Burundi muri rusange. Hanyuma rero Ministre w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane akamukuru wa diplomasi y'u Rwanda akaba yagaye amahanga irengagiza ibitero bya FARDC agakangukira kuri AFC M23. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwara Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yatangaje ko amahanga abona ibitero by'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo bigabwa mu bice bigenzurwa na AFC M23 Nyagata, nyamara uyu mutwe wasubiza bagahaguruka. Mu gitondo cyo ku itariki ya 15 kwa 25 indege za Sukhoi 25 na drone za FARDC zagabye ibitero mu gace ga Rwicankuku bitana abantu benshi. Minisitiri Ambassadeur Nduhungirehe abinyujije kuri konti ya X yavuze ko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bifite ikibazo cyo kwirengagiza ibitero bigabwa na FARDC ku nsisiro z'abanyamurenge, nyamara umutwe wa M23 wasubiza ibitero bagasakuza. Ati ntuzigera wumva abo mu burengerazuba bamagana ibyo bikorwa bigayitse byo kwica gahenge bikorwa na FARDC. Ibyo bitero byo mu kirere byibasira ibice bituwe n'abantu benshi harimo insisiro z'abanyamurenge. Ati byabayeho inshuro nyinshi cyane kugeza n'ubu. Ati kandi guverinoma ya RDC ibyivugira, ariko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikanguka igihe AFC M23 isubije ibyo bitero byo mu kirere. Ibitero by'indege na drone mu bice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bituwe n'abanyamurenge byakajije umurego kuva mu cyumweru gishize, nyuma yaho AFC M23 itsindiye ingabo z'u Burundi za RDC wazanye na FADLR mu kibaya cya Rusizi. Akaba rero ari byo byagarutsweho na Ambassadeur Olivier Nduhungirehe mukuru wa diplomasi y'u Rwanda. Ariko kandi mu makuru reka mbabwire ko urukiko rwa Rwanda rwo mu Faransa rwakatiye Roger Rumbala igifungo cy'imyaka 30 nyuma yo kumuhamya ibyaha yakoze ubwo yayoboraga umutwe witwaje intwaro mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Rumbala imyaka 30 nibwo y'amavuko yabaye umuyobozi w'umutwe wa RCDN arwanya gutetsi bwa Rwanda Desire Kabila yataye muri yombi mu kuza 20 akurikiranywe uruhare mu mugambi wo gukora ibyaha byibasiye inyoko muntu ufatanya cyaha muri ibi byaha bikomoka ku bitero byiswe Operation Effacer le Tableau byari bigambiriye abanande n'abambutsi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Ituri.
Ibi bitero byagabwe mu gihe cy'intambara cya kabiri ya kabiri na ya Kongo yabaye mwaka wa 1998 kugeza 2003 ubwo imitwe y'ingabo itandukanye yari yakangukiye ubutegetsi bwa Rwanda Kabila. Raporo y'umuryango w'abibumbye igaragaza ko banandi n'abambuti bishwe hagati ya 2002 na 2023 kandi RCD/MRC byayigizemo uruhare. Urubanza rwa Rumbara muri urukiko rwatangiye tariki ya 12 Gushyingo rurangira tariki ya 12 Ukuboza 2025 yarwitabiriye umunsi umwe gusa agaragaza ko atazasubiramo kubera ko icyifuzo cye cyo kuburanishirizwa muri RDC cyatewe utwatsi ku gicamunsi cyo kuri 15 Ukuboza nibwo n'abacamanza bayobowe na Marc Sommer binjiye mu cyumba cy'urukiko. Nabwo Rumbara yabanje kandi kwanga kujya kumva umwanzuro mu rukiko. Abapolisi basabwa rero kumujyanayo ku ngufu. Roger Rumbara yageze mu rukiko rero aherekejwe n'abapolisi yambaye amapingu. Abanyamategeko be bashyizweho n'urukiko Philippe Zera ndetse utakimwunganira nabo bitabiriye nyuma yo kwemeza ko impande zose zirebwa n'urubanza zihagarariwe. Umucamanza yatangiye gusoma umwanzuro yavuze ko Roger Rumbara ahamwa ubufatanyacyaha mu byaha byibasiye inyoko muntu bityo ko akwiye gufungwa myaka 30 akanirukanwa burundu ku butaka bw'Ubufaransa. Roger Rumbara ufite ubwenegihugu bw'Ubufaransa yahawe iminsi 10 yo kujurira uyu mwanzuro mu gihe yaba atanyuzwe n'imikirize y'uru rubanza. Nuko rero byakomeje kugera bigarukwaho muri iki gihugu cya Repubulika y'Ubufaransa. Duhindure ingingo mbabwire ko witwa Corneille Nangaa uyu nguyu n'umuhuza bikorwa ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo yavuze ko abasirikare b'iki gihugu badakwiye kwemera kwitwa inzererezi. Perezida wa RDC Felix Tshisekedi yatangaje ko ubwo yajyaga ku butegetsi yasanze ingabo zimeze nk'inzererezi zoherezwaga ku rugamba nta biribwa n'amasasu nta buyobozi bwiza nyamara kandi bagasabwa kujya gushaka inshinzi ku rugamba. Aya magambo yasamiwe hejuru n'abantu ku buryo bahise bavuga ko atarakwiye kuvugwa n'umukuru w'igihugu kuko agayisha igisirikare cy'igihugu. Amashusho yashyizwe kuri X na AFC 23 kwa 15 Ukuboza 2025 agaragaza Corneille Nangaa ashishikariza abasirikare ba FARDC na Wazalendo kujya mu ihuriro riharanira impinduka. Ati basirikare ba FARDC mwiswe inzererezi ntabwo muri inzererezi ntimuzabyemere mugomba kubihakana mwivuye inyuma. Ndabasaba kuyoboka impinduramatwara bavandimwe bacu bo muri Wazalendo muve mu binyoma mutwiyungeho mu mpinduramatwara. Magingo aya umutwe wa F23 kandi ugenzura ibice binini cyane byo muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru harimo umujyi wa Goma, Bukavu na Uvira yafashwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 2025 muri iki igihugu. Hanyuma agatongaho mbabwira ko abasirikare b'u Burundi bahunze Kipupu bagaragaye bava mu misozi miremire ya Minembwe berekeza mu bice bya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Burundi bwari ufite ingabo zirenga 20,000 muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse bose bahereye muri Kivu y'Amajyepfo. Imirwano yatangiye mu byumweru bibiri bishize tariki ya 5 Ukuboza 2025 AFC 23 ifashe umujyi wa Uvira. Bamwe mu basirikare b'Urundi bahungira iwabo abandi bahungira mu misozi miremire ya Minembwe. Amashusho yasakaye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza imirongo miremire cyane abasirikare b'Urundi bava mu birindiro byabo mu misozi miremire ya Minembwe muri berekeza muri Fizi. Burundi bwinjiye mu ntambara zibera muri RDC bigiye gufatanya na RDC kurwanya FC 23 kuva muri Kivu y'Amajyaruguru batsindwa intambara na Goma, Bukavu na Uvira. Ubutegetsi bw'Urundi bwavuze ko igihe cyose hazagera ikibuza amahoro Uvira nacyo butazigera bukihanganira uko Uburundi bwagiye bubigarukaho. Reka rero turebera hamwe n'andi makuru atandukanye mu by'ukuri ndabasezeranya ko mu minsi ya vuba tuzatangira gukora mu buryo bw'amashusho hanyuma mukajya mutubona ku mashusho tuvuga ayo makuru cyane cyane ibera mu gihugu cy'u Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari. Wakoze cyane Jean Paul, wakoze cyane Ma Brian kuba mwagize icyo mukora. Hanyuma namwe muraza kura muri comment section hasi aho dushyira ndaza kwakira nimero ya telefone dushobora kugushyira muri WhatsApp, dushobora kutwangira kuri WhatsApp. Hanyuma rero wifuza kuba wagira icyo wakora kudutera inkunga mu buryo ubwo ari bwo bwose kugira ngo turusheho kunoza imikorere yacu no gutangira gukora mu buryo bw'amashusho. Ibyo byose rero waza kugira icyo ukora bitewe nuko ubyumva ku giti cyawe. Reka rero nshimire cyane aba bantu namwese muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, diaspora nyarwanda, abanyarwanda mwese muri mu bihugu bitandukanye hanze y'u Rwanda, ikaze kuri aya makuru. Ndagira mbabwire ko ibintu hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku byerekeye intambara mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane ifatwa rya Uvira niyo yongeye kuzamura umwuka mubi ku ruhando mpuzamahanga. Uvira yamajije kwigarurirwa n'umutwe wa 23 ni umutwe usanzwe urimo uragwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bajya gutangira gufata ibice bitandukanye, bafashe umujyi wa Goma, bafata umujyi wa Bukavu, bafata n'ibindi bice bitandukanye ariko cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru.
Kivu y'Amajyepfo rero hari hamaze iminsi haba imirwano ikomeye cyane yaganishije ku ifatwa ry'umujyi wa Uvira, umujyi ufite icyo uvuze cyane yaba ku gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ku byerekeye ubukungu n'ubuhahirane n'ibindi bihugu mpuzamahanga, ndetse no ku byerekeye ubucuruzi. Ariko ikindi ni umujyi ufite icyo uvuze no ku gihugu cy'u Burundi bitewe n'uko ni umujyi ukora ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi, hariya ku mipaka za Kavimvira. U Burundi rero bukaba bwawifashishaga mu kunyuzaho ibicuruzwa byinshi biza muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, cyangwa se Repubulika Demokarasi ya Kongo nayo ikawifashisha inyuzaho ibyo bicuruzwa byinshi cyane bijya mu gihugu cy'u Burundi. Uretse ibyo hananyuraga ibikorwa cyangwa se haberaga ibikorwa byinshi cyane bigamije guhungabanya umutekano muri iki gihugu. Ingabo z'abarundi niho zajyaga ziza ibikoresho byinshi cyane bya gisirikare bituruka mu gihugu cy'u Burundi bikaca ku gihugu kinini cya Bujumbura, byose bikaza hariya muri Uvira biciye kuri uriya mupaka. Ni ukuvuga ngo ifatwa rya Uvira rifite ikintu rigomba guhungabanya cyane cyane ku bijyanye n'umutekano, ku bijyanye n'ibyo bikorwa bya gisirikare impande zombi zari zihuriyeho, yaba Repubulika Demokarasi ya Kongo yaba ndetse n'igihugu cy'u Burundi, ariko kandi rikaza gutuma ibyo bikorwa byahungabanya umutekano muri kariya gace biraza guhagarara. Ariko nanone ibikorwa by'ubukungu cyangwa se by'ubucuruzi n'ubuhahirane muri rusange nabyo haraza kuzamo ikibazo bitewe n'uko igihugu cy'u Burundi kubera kwikanga umutwe wa M23 ko ushobora kurenga Uvira ukaba wakinjira mu gihugu cy'undi za Bujumbura, kuko buriya uvuye hariya Uvira ujya mu gihugu cy'u Burundi ni iminota ni ibirometero 25. Bivuze ngo rero Perezida Neva cyangwa se Ndayishimiye yikanze ko mu gihe abasore ba General Sultan Makenga bimaze gufata umujyi wa Uvira bashobora kuba bakotetera bagakomeza no mu gihugu cy'u Burundi, hanyuma bikabyashyira iherezo ku butegetsi bwe. Kuko mbere y'uko baza gufata uno mujyi, mbere y'uko iriya mirwano ihindura isura, bari bamusabye ko baganira hanyuma akareba uburyo yavana ingabo ze muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ariko ibyo biganiro byanabayeho byabereye i Bujumbura, ariko ntiyigeze abyumva, ntiyigeze agira icyo abikoraho muri rusange. Hanyuma rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bitandukanye, Suwede, Ububiligi, Ubwongereza, Ubufaransa, Denmark, bashyize umukono ku itangazo rikomeye cyane risa nk'aho rishyira igitutu ku gihugu cy'u Rwanda, bavuga bati muvane ingabo zanyu mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko izo zifashe uwo mujyi wa Uvira. Biba ihurizo rikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Eske ko u Rwanda rumaze iminsi ruvuye i Washington DC ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 ku kwezi turimo, mu isinywa ry'amasezerano y'amateka yashyizwe mu mukono na Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida Felix Tshisekedi. Uyu munsi none hasohotse iryo tangazo risaba ngo u Rwanda ruvane izo ngabo, kandi imubiri mu masezerano ntabwo bigeze bagashyiramo ko iyo ngingo igaragaza ko ari ingabo z'u Rwanda ziri mu kizi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kibyo nibone muri amasezerano cyangwa se n'ibyagiye binagaruka n'itangazamakuru yaba iby'imbere mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se ibitangazamakuru mpuzamahanga, ni uko umwanzuro ukomeye cyane arimo gusenya umutwe wa FDLR, umutwe